Ka General Executive Council jung ka seng HYC ke bagan thup nalu ki President bat General Secretary jung ki unit ki circle ki district bat ki tatrikam bagan thup ika Women's Wing harangkat ki rekhot ki barim jung ka Central Executive Committee jung ka seng kabalalong ha ka khasau tarik urisau arjara phulai ha shillong kla jit ikinu kit kam ki bathamai jung ka Central Executive Council naga benta ka samui trikam jong snam arjara phulai ha du arjara phunreu ha ka bau ba robajun kharjarin ola ino eka kam President bat kumuno ai buj barang ba lane u Chief Advisor Balayo banjit thamai pat yo ba roi kupar senram kumu presiden. Ya ke GC ha kena sengi la penyai do samlarang ba apitar jelawai. Ubade ucaman ka keteke body ubulong ru presiden rangba barim juga seng. Ha ka jin rangkat usamla Nixon doling kumu sekretari ka keteke body ubulong ru vice presiden barim ka seng. Ha kena sengi la yo ru ban pensngawe ka kai potrikam juga CEC ha kena samui trikam ke baladap. Dagwe kasur baru ikut khot jong ka GEC kilarai banjit yakin nehrum bakin long kinai lam bar kit khot jong ka CEC nagamta ka samui terkam arajara phulai adu arajara phenreu nalor u presiden bat Chief Advisor ka seng kelajit yu ba don poklang kharleng do berba Francis G Maulong kumgi Vice President General Secretary ba Rembor G Saibon arngut ki Secretary Baisak W Basaya Moj berba lumlang khars imli Chief Organizing Secretary Lajit Uba John N. Lengdo, Education Secretary Samla N. Lang Sawian, Publicity Secretary Ba Bashan Lengdo Maunai, Sports Secretary Ba Frankie Karumnuj, Kadba Advisor Lajit Uba Peter J. Lawai. Nalor kitiki kam Bahkamat Lajit Ru Iki Joint Secretary, Organizing Secretary, Assistant Organizing Secretary, Nalor ki wiki kam. Layo ru banjit henrungut kit khot ka Central Executive Committee. Ya ka jing paskam mat pentian semai kinukit kam ka CEC, on sa panlong ka kharwai tarik unai wing arjara phulai ha shillong.